Kada pozoveš nekoga telefonom ili video pozivom, čuješ glas, vidiš sliku, osjećaš prisustvo i emociju, iako vas deli hiljade kilometara. Kako je to moguće? To je frekvencija, talas koji nosi informaciju kroz prostor i spaja dva bića u sadašnjem trenutku. A sada zamisli, ako tehnologija može preneti glas nevidljivom frekvencijom, zar svest ne može preneti misao, osjećaj ili nameru? Može, i to savršeno jasno, jer svest jeste kvantna mreža, beskrajna sprega informacija između svih bića, prostora i vremena. Taj prostor zovemo kolektivna memorija. Ona nije negde tamo, već tu, u sadašnjem trenutku. Kada si u ljubavi, kada misao nosi čistoću i nameru za opšte dobro, tada si povezan sa svim. Svet odgovara odmah jer ljubav je najbrža frekvencija u univerzumu, brža i od svetlosti. Ako želiš da srcem uskladiš svest i doživiš obilje na svim poljima, ključno je da živiš u sadašnjem trenutku, da slušaš srčane sinhronicitete, one treptaje kada telo zatreperi, kada osjetiš onaj wow ili aha trenutak. To su kvantni pozivi univerzuma koji ti pokazuju put. U svakom susretu, u svakom mestu gde se nađeš, pitaj se šta ovde treba da naučim ili kako mogu da pomognem. Iz tog mira, iz te prisutnosti, ti postaješ polje ljubavi. Tada ne trčiš za ciljevima, već ih privlačiš. Jer nulti impuls, stanje između misli i pokreta, to je tačka iz koje se rađa sve što zoveš čudom. To je trenutak kada srce i svest postaju jedno, kada 0 plus i 0 minus stvaraju nulu, stanje koherencije. I tada se tvoj život pretvara u magnet obilja, ne zato što juriš rezultate, već zato što si ih prestao tražiti.